live my Facebook live ma phaimoni karon ke bosi je mia hojagiri last ni dino ke ha incident no himayo je ang kau satong ko sa interrupt kemon boye abro aini khapang kop ke jong ang sang chong ye khau tong thoya kama tong mon boyo si jotono tar sa kahama ke sa man boye ama phaimse ke mia ho hang suye mutri thangya hindi ke amo ha maumi ke waya pona ini jibono bodi ke stage ro asu insult ke ma maya ko ini life ho ke first time sal lachim from dikhe na ma tong ha au pho pinya jong bai chongono ba ini ko close friends e ang bono personally tau kono hamyo bo ini ko kaham koli skang siyo chong pal orelai phaimo ke ha koli mongko ke ha respected bro ke ha elected member no arai ko ang tino sani mole bosi bongbai ang personally kuno dusman ya in future ko chong kuno dusman nong lai to man kau pong ya ni ko politically chong maybe different umayo ang tino ti pramothani oha bong hoite ba BJP ni oha abdi long lai mayo arai ko chong bai chongo phele ni krui abon bai na bono boy ni mentang sio message din nai je kuno boro ngkhatile to maya ke ঠিক আছে janjani ideology janjani interest abo to different mayu ke bong ang je state chief minister ni phaimo dekhiye samon boy ke ঠিক আছে chief minister bini khapango hoito ba bong chongye sayang phono bini je samoni kauthai abo to khub chaya abo in future chini boy khub chaya mayu abono waisho sang miaw abo kono masau mami mole bong ekjon keha chief minister si Tripura rajyo ni bini uklok bang ma media bibino state central ni IB bibino report tarok marok to abon boye bongbodima statement ro bikhe abo joto jagano abo sai tho ke maunai next generation ro to abo to sia next generation ro nisawo abo jodi chong riang ro phatharni ake phaimsi ongano ye chongmon boy si chong angro matang masau ke tre the kau ke chong sob সময় no bo kau chini maharaj samo chong khnau puila jati ulo party chong ti pramothani kau ya bol maharaj ekjon chini raja hisabe bini boroni je projar no bini je lugor no samon kausi chong sobse important re ni namo puila chong jati no toran nau political no chong bisi tori khilong yang nai ke political to chong phainai thanai leader of phainai thanai abo jaga to joto permanent matai abo khabon boye chong bono mamsi nai chini jati ni identity chini jati ni culture chini language borono chong preserve khete nai chong machonai ebong chini history jeta skang sio je tomono abono ulta falta sakheu yang nai ke jeta boima abono se chong san nau kheon boye no chong siani naunai chong joto thaha onai naunai ebong rowo sudu riang community ya tre chini indigenous community ro kono ek khe chong bodimarono protibad khene nau abong ke se tinio thik ase riang ni upor sa next otre keha community no hoito babrang samayu ab dekhiye bong jodi se tre keha same ব্যক্তি ni apo tre keha bro ab dekhe jodi sami sike chono bro misguide khe amodi klai thane abon bai chong bono khub tikna oni naunai bo chini history chini culture chini identity bono chong kaham khe सुरक्षित khe reserve khe tene khe chong joto thaha maunai ebong joto kauti sani dorkar ang appeal kheo ang request kheo chini bruni je NGOs rono ko joto borono waishoge chonglaiye bono protibad khenai ba withdraw khedi hani dorkar se maumke keha chini chief minister keha rajyoni mukho অধিকার মুখ্য ব্যক্তি বং সেবদিমা সাতং সিকে abo kothia abon boye ang aini klahapa takhum phurono bo bonos saninayo
je tawo chong chini tipra saro bangma political group o chong tong political ni interest o chong tong ayo kintu jati ni sarthe o chong kau sayam bai no tini chong asu uklo jau jati ni sarthe sayam bai no tawo chong village council election bo just political ni basaya kintu village council election joto baise para elaka tongnai rong baise aboro BJP khene ko tongmayo tipra ma tha pongmayo congress pongmayo je kono party ni bro CPM pongmayo public spono choose ke spono apply khene abo public ni political is the most powerful platform are ibo abo political je leader ono songsai nele public mon bai public ni interest se chong tre important lane no ambai no chong koila jati no sne jati kuri khabro ni cho ang broni leader phaine ambai jati se chini number 1 jati no chong sne nangnai ebong chong kau ba to ni nangnai je kuno samoyo je kuno bro bodima kauro sake chong kau ba ke bono saleke abo se ching bai kaham nai in future chong joto kaham ke tonglai mene akhe chong tawo thaha onai mani bai chong joto bro miliye chong je kau salaye chong khelai tumo abodi kheno biskau ko chong khemi sike chini bai kaham nai ang bosu sanai besi kau sanai ya ani pa ang laso pai thawo ke ha sanni chomole ang aini klahapa aini pal tangsong pal ba aini klahapa poha aini taku honorable MLA promote yang no ang aini personally ang san chumole bong aini friend no tongnai in future obo ebong bong yang kono personally sotru kroi himba chong political different umayo ar ko chong thalaye biskang chong ma kele nai brekham ke chini samung kaham nai chini jati bai chini dofan bai abono chong aboni interest tanglai bai abono kabo jate bongko chini chongtho boro chong phelaye kono lab kroi chong bai chongo phelaye chini barase chini khoting nai kambo ye asuna ang kausan